ner malakan yambia kamal kan Nuer TV roaynitin bana ling entame ba riktin kona lat karodin rewich ke juba current work entame kimen betuok kor kam jana karodin telen wer mishite de shine martin current work mraik kona shi kor matot bala kor medit maybe South Sudan ke lew be jamoy karik so guano de yen joma de yen ling bana raketin kontalat korodian take a theory ke te la rodian ta ruwai ni talatke ka ruwai ta to latka jang kamniken dio je misha roch ni te che tok tiang gwade shara do chikirma yadit sha kwar che ganyo ko mu je ka chero de kuin kwar ka ten noga la jen kananen ke video but bana tin konen chalat gwada bana kaling bana reke kwi kor kam jani an wala shanga jan dangro de kel kapay dich ron kina dangro wide jan dangro wide dich bana jo me bana jellinga gwa ke jo me shalat tiang an jo shalado ne lat ke je ke television dung South Sudan men le rode jene no gwada men so men goro dong de konoling kirma yadit shatene di shawoch re kumaka te bombom duno ne to gwijano ken ka threat kaja ka te ne di cha kwante gwijano bije succeed ki baje nang re kwara jan jom banlingone ka jowe che latiang kirma yadit che bol mel cha ja kwan la first deputy ka spelem che bol mel che ja kwan la first deputy che mera pai che ja kwan la second deputy ram ngwandien ram diodien Simon kun po che ja kwan la ram diodien la third deputy jen point ke me yadi de jaram dal ngoda la chairman reason dan le de jeje o muwe tekarieng mutoga je kiram dan bichu wonyam bala bol mel but plan sha nyo kula lat gwada me gwada sha kule ne ti kula kwintinen ne de kona te tenwen waniga cha wujen tama sha kolma nyangjuk cha je wujen tama ne de ti waka trade ka kuma right now ka kuma kirma yadi especially jang okay jang korodien mu kono ka plan jane plan dana sha lat jen Paul nang ke Cholton Balo ke Bull Mail ke Michael Makweli wes kanede ko kiena to mat korodien one ala all the national security sector we ka South Sudan tin kon la jang no kone ti ke ship of defense minister ne rekondi de ni pindian ti security pindian la plan dien gorka no biken kuma South Sudan biken a right karuntong wan so chikan yugo jeno ne rekondi la threat ka ke chikan ka watch so plan tam ka ke gorka no mi chikir me yadi chara mi chili la to ke te gre mu je to gaje ke ko right now kir take a joy mangai kona chali wala kana lu nobody know but men tingai kona gwango tirik tigatin but plan me mishala de a plan ko bijang kan bit ka power telerada dien me bi kwer bi jagwal anwar wala equatoria terambi bi kwer bi gwal ba kan karodien namajen plan lat ke jang tam ajen gwen mani Paul nang position ante tin position midit Cholton Balok, these are the top governments, okay, officials. They're going to show no. Ko kede nibo, okay. Near content ka military level. Tin content kap ko position ideal. Tin de kelu te pindian, match di te pindian. Ana duor mu bumbu mo de na ka jere wi ka South Sudan real ne lungu kan dial te ka pindian. So Ramadan and din yan ga ke bull mail. So with bull mail being the vice president ke Ramadan la first deputy ka SPLM a chene dia lo cha ka wo gure shekaro ade kana wude shalka me Simon kun poj ne rawti shek shal me kan Simon kun poj kwa ka pel ci tel mutu okay but jen point kana gar to totin te ka security ka te ka defense minister tin gang ka kuma tin de ke le pindien a very clear long no kel ke ji Uganda tin content cha kok kuma bol mele me nyol dia gwano bi bol mel ba succeed ka ba succeed ka kor kan kono ga ne ko ken no ngum le road of course tabande ngai gor jadera kor all this thing ne ko ken de pin te gor ba ka kwar but man cha forget jene
ring machar jaram nyam dana dong dia kwer mugor jebe South Sudan betega mal ring machar jaram dana balat kwer mite mi to ka kirma yadit enemite mi to ka Dr. ring machar ajen dong be gad ko kenati bi kula ruja but I na plan jane ken goro no they don't want to give up easily, okay? Goro no be kan kor be kan tom goro no be kan on ko some people can feel wo kan need did long miti ka comedy ti ka deini you know la guje no charge dem men George no mala teten so jenta dan to karamen yam me wude dan cha wuch akol korkuch me dan ba kul guje ne charge de long mo kije ba charge sanction e jagalong charge wuch ka defense minister anyok chwala la law governor ka warap ka wer ne ka chob me dan chwa nyom mo keje chu to nyura ba ka kor chu ono yoda match then chwa should dismantle here so right now jang to kor ka rodien so kor me ba kor jan member talk men bi pen ba o shike Dr. Machar cha kwan ala kwer ko jaram dan be kare kene idealte kum so Sudan ba gwa cha Dr. Machar cha ja kwan ala kwer e wika so Sudan den me kene ideality to gor ka kwere te lel ka wode kana kwarne no jaram dan be ko lonka moja ka jowo me gor jeno de yana ling ka ta dan en chaje non ka je han ban yo je gumur dien ba te mal ba pai